How are you? Are you single? No. Mama. Mama. Okay. Nani huyu? Yewe. Hello. Toka satani kwa jina. Replay! Ya replay! Gire replay! Ashe koko uragiye. Nagiye nyine usa koko hari ikintu nakoze. Basi sheri mbaruma amahirwe yanyu. None se ni nk'ayo mahirwe nzicirwa n'inzara hano. Reba tumaranye umwaka. Kuva twabana hari na rimwe wari wahaha. None se reba iriya biswi ejo wariye wayiguze. None se nzajya nungwa na biswi gusa. Oya sheri nawe shyira mu gaciro nta kazi ngira ubona nahagutse. None se ushaka ko tubana gute kandi nta kazi. Oya sheri yagiye kubikemura mu rugo. Subiza ibintu mu nzu hano ngenda ndasana amafaranga. Ngiye ntabwo nasubiza ibintu mu nzu kabisa. Ubu ngubu urumva ntabwo umuhanda inzara ikahanyicira. Ntabwo ndi bubisubize. Sheri nuko mbabari bisubira mu nzu. Ngende ngira ko mwakora nk'ibihumbi 200. Ibihumbi 200. Oya sheri wenda nashyizemo amakabya nkuru wenda ndahakura nk'ibihumbi 20 ntabwo ndi buzibure 20. Ukumva ko veni zizadutunga kugeza ryari? Sheri nuko bisubirayo ayandi azabaza nuko Reka mbisubize ariko n'undi ni hahandi nzagenda. nuko uri mu pepe bisubize. My lord, I wonder. Uyu munsi ndira. Amayi uramenye ako kantu ni kabi. Mama. Okay. Nani huyu? Zibadde ssaawa ng'emu ey'okumakya. Ewaabwe sigamba nti bali abeerwa abali awo. Ssenfuma Joseph Innocent ne Muwonge Henry bye bakusakidde eggulire lino. Hello. How are you? Are you single? No. Mama. Mama. Yewe. Nani huyu? Ariko abantu barakize barifata bagatira indazi nk'iri n'inzara mfite kanze ndirye sha. Hello. Toka satani kwa jina. Replay! Ya replay! Gire replay! Ariko sha mu Ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi. Tutitaye kuko turirinda dana amafaranga yose ufite ha. Ariko iki kintu kiruzi. Ngo Warugo niwe uraturirindazi ukaniriza. No kuvuga ngo njyewe ndaje mbonye irindazi ndariri none gukora iki? Ari gukora iki? Ibintu byose ubonye urabirya se. Ni ukuvuga ngo ubonye n'umubyindara wawe. Ako bro. Anga wasuzugura umuntu w'umugabo. Bose waburya. Urazinga ifite byose. Cyangwa tugutera bwira ibyuma. Ariko uvuze ko umugore ugiye kuna. Uzigiye merukira amafaranga. No. Mbere y'ukwa. Mbere 2017. Usobayeho. Duheshejweho no kugenda utoragura amandazi. Ako urugo ry'umuntu yabicira igishari mwaka.
Alo. wowe n'urw'abagabo wowe uzahura n'ibindi ariko ikize ni iki wowe nacyo Umuntu nta kintu afite imbere n'inyuma afite ikariso. wakigabo rero ntago twahomba twishyura indazi ryacu uhita ugenda kandi naririye mureba Ni ukuvuga ngo ntabyo do. okay ndariba ute rero mu rugo ni harahirwa utinjye kuriba. Ibirara byarakaye ninabirinda ryabyo biranyica nze nirukanka mbivemo. umuntu ajya gusengera bakamuha Alo. Mwene data uri gusiga bene data ku nzira. Yes ashimwe. Ahimbazwe bene da. Urabibona rino zuba yes mbanze yashimwe ari kunywa kawa. Komese mwene da. Nari gukumenya se sengeraga naye. Amaye muri korara bishe hejuru ntabwo nzi. Hadi baririmba ngo mwijuru hari inkende. Nukuri ziriyo. Himbo se ni Imana cyangwa ni ya pariki? no Uyu mukozi w'Imana ra ibyo tubireka ahubwo twagiye gusenga. Ahantu uri budasita twishyura indazi ryacu. Ariko ababagabura ahantu tugiye gusengera akaduhumbi 500 narebe ingenda bahamo igihumbi. Ibya 500 usubikuye. Ese mwene da ntabwo wabyumvise neza? no Nambutse hano ndi kubivuga ahantu tujya gusengera iyo witabiriye ukaza mu musengero baguha 500. Haleluya. Niko ndabijamo Kamedia ko Bibiliya yangiriye. Bibiliya sugira ngo sinayibagire mu cyumba cy'amasengero. Nta kibazo. Mwebwe na Bibiliya mwazasanga ziba zihari. Muze tugende ahubwo tugende. Yabonetse. Harya ngo nangaje. Ni 500 ku muntu umwe. Yego. Ubwo ngiye n'umugore wanjye. Yaba ari miliyoni. Yaba ari miliyoni se bene ko duhuriye mu nzira. Harakenda mu gitondo mwakaje tukajya mu rugo nk'abana ka cyayi. Nkaza n'umugore wanjye nawe ukunda gusenga. Nta kibazo rwose. Reka tugende. Aho urusengero rukuzeruka ukomeza rukagira abantu benshi byaba ari byiza cyane. God. Amada icyayi se kirenga abashitsi turaki. barya ari cyane wabicyane. Ntabwo cyari cyashya nk'abavandimwe nta kuntu aringize. Ni mwihangane nyine kigenda. Gusa mwigira ikibazo. Hariya ibintu byose biri. Nibyo kurya biri. Haba ibyo kurya haba ibyo kunywa byose biri. N'abagore beza. Abagore beza byo mu byo. Ni wowe. have mercy upon us Naenda kumanina. Haleluya. Amen. Tubahaye ikaze rero bene data bashyashya mwageze mu inzu y'Imana. Dore aha ngaha tuje guteranira Imana iri kumwe natwe. Turagira ngo tubereke Imana, tubereke ko igihe cyose bihari mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Rero nkuko nabibonye abantu benshi hano bafite ibibazo by'amafaranga. Ariko aha ni mu gisubizo ndagira ngo abantu bose Amen. babonye ibisubizo by'ibibazo bafite. Rero nagira ngo mbaze wowe urashaka amafaranga ngana? Pastor njyewe pe nukuri niyo nabona 2,000 yabihagije. 2,000 gusa ariko nagira ngo nayo mfite ikibazo. None aha ngaha Imana iramutse ikubwiye ngo hari ikintu ishaka kuguha wahitamo iki? Ye Pastor Imana ibigiye ngo nyisabe ikintu nayisaba ibiryo. Je na madamu twajya muri restaurant si ibyo 2,000 se narya igihumbi nawe akarya ikindi. Uyu munsi nagira ngo mbigishe uburyo mugomba gusaba Imana. Ubu se none akusabye 2,000 mwene data. Ejo uzarya. Zongera nyisabe ibindi 2,000. Gusa tubitinze ariko nyine ntabwo ari kure gusaba gusaba 2,000 byonyine urumva, ariko gusa ibyo twe kubyitaho. Ariko bene data ndagira ngo nonanga dutangire kwihana kuko umuntu ageze mu rusengero rw'Imana arihana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nonanga ndagira ngo dutangire twihane twiyeze. Amen. Mwene data ubwo wageze mu nzu y'Imana turagira ngo none ahangaha utangire wiyeza wishyira imbere y'Imana wowe wese ntugire n'ikintu na kimwe usiga. Haleluya. Amen. Rero mwene data
ukuntu ugiye kwihana imbere y'Imana. None ahangaha urabanza wivuge imbere y'itorero ryose, nurangiza n'abandi bahite bakomerezaho. Ubwo nyine uramara kwivuga wihane n'abandi bahite bakomerezaho. Tutangire kuri mwene data. Njyewe nitwa Mambo, Imana imbabarire naguye mu cyaha cy'umwoshya cyo gukorakora. Mbega ikinyabyaha wakora kwenze. Oya mwene da, tuza mugenzi wawe yihane nawe mukanya uraza kugerwaho, sibyo? Kendi Imana imbabarire kwiba, Imana imbabarire gukoresha kino gice cy'umubiri cyane. Allah Ako ibintu by'ibihene bikagira ngo by'ibyikiziriko. Ba mugabo batuje ko turi mu nzu y'Imana ugaha Imana icyubahiro. Mwene da washoje? Asoje pastor. Washoje. Imana ikubabarire. Gusa nawe mugenzi wacu twagira ngo nawe ujye imbere y'Imana wihane. No. Wiyeze mbese. Ndiyeza se kandi ne. Ba mugabo mu bintu ukinisha nugakinisha ibintu by'Imana. Turi kucumba. Ababwira ibintu by'Imana ninde ubikoze. Urumva ikijambo uvuze mu rusengero. Unyumvise nabi mwene da. Wenda gira ngo wature imbere y'Imana. Erega n'ubundi byawo byawe ubu none ndi kubibona. Reka ye. Okay. Imana imbabarire kuri. Allo. Wa mugabo urahamanya n'umutima wawe neza ko ari cyo cyaha cyonyine ufite kubeshya. Niba uhamanya nawo ndagira ngo uzamure akaboko urahira imbere y'Imana uvuga neza yuko ari cyo cyaha cyonyine ugira. Gusa nuramutse ukashaka kurahira imbere y'Imana mu binyoma, Imana irete guhanira ahangaha none ahangaha. Imana jewe siyaka ndarahira imbere y'Imana yo mu ijuru iriya muzinyi yuko ngira icyaha kimwe aricyo kubeshya. Itamani None ubu none wabasha kwihana none hora ndihana. Ihane wiyeze imbere y'Imana kandi n'abandi bose babonereho. Ndihana icyaha cyo kurara mu mazu y'indaya, kuniga abantu, guterana ibyuma, gutega ibisasu ku mabanke. Gusa ndabarira iki cyaha cya nyuma cyo kugerageza kwiyahuza. Imana ikubabarire. Wa kiburyo njye ko nishwe n'inzara umwaka wose wabonye ngerageza kwiyahura. Akigoryo ariko we ntago papa waragura. Sha niyo yana muri Nyabarongo nakoga nkarokoka. Sheri wagabanyije amagambo kuri umuntu w'umugabo. Aha. Umva mutuze turagira ngo dukoreshe igihe neza, turagira ngo n'abandi bakomerezeho nabo babanze nabo biyeze. Niwe mwene data niwe ukurikiraho. Murakoze, nitwa Hope. Njyewe Imana imbabarire cyaha cy'umururumba. Irakubabariye. Imana ikubabarire rwose. Murakoze. Nitwa Jacques. Imana imbabarire akaboko karekare. Akaboko kameze gute? Karekare. Pastor, akaboko karekare ubwo bashatse kuvuga iki? Babishatse kuvuga gufata ibintu utahawe. Ubwo ni ukwiba. No. Ihana ubugegero wakimara. Pastor, Imana imbabarire kwiba. Imana ikubabarire icyo cyaha rwose. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bo, ubwo rero reka dukurikize mwene data wundi nawe atubwire icyaba kimuboshye ibyaha byiwe. Murakoze cyane. Jewe si? No. Oya, mwikigora. Ujye kururi. Ariko turi kugendera ku murongo. Ku murongo se no ushyizeho. Nawushaho se wakwica amategeko mu nzu y'Imana. Amategeko ariko ni ndo yashyizeho. Ntabwo bakatubuga ari gutya. Babonye tubyororukira ngo turabiyebo anti-clock house. Iyo tuvuze ngo bakatubuga ari gutya, tuvuze anti-clock wise. Kiraseka ibikisi. Injiji zitazuye ibintu. Anti-clock wise. Ako sheri wagiye uvuga ibintu bikeya. Ariko sheri cyangwa avuga ibintu bise. Anti-clock white. Uburyo bakata ubugari.
Ntusimvuze ibintu bitari bisa. bene data ibi ni bidutwara umwanya ntabwo umureke basi nawe ukurikiye ntacyo bitwaye koze hanye nitwa Musa murabizi nyabugu tugambo twinshi cyane ureke n'abara babahutu amaga bavuga ibintu byinshi hakunkora gusa ntakungaka Imana ikambabarire kuko nkunda gutebya babarire cyane so nukuvuga ngo ye cyane nishinza cyane hari ibintu njya nkunda gukora bya bintu bita nyine bya bintu gusa wabivugaho nyine ndimo ndavuga ibintu byo kujya nyine kwikinisha cyo cyane rero ndumva ko Imana yatimbabaye Imana ikubabare cyane Ari nkatangaye. Nta mugore ufite? Nawe mfite. Sodoma nahuze se? Siri wamenye ute? Njamanyura buriya nimugoroba. Uko kuntu yahamenye rero. Nabaraza kubyana mukanya. Ahubwo se Neda. Bindi byaho waba ufite? Ko numva bya bikiri kukunukaho. Wapi? Naba mbihishiye iki? Ko ndi bunera de. Bo. Niba uvuga ko nta kindi cyaho ufite. Nawe ugiye kumanika akaboko. Urahira imbere y'Imana ko nta kindi cyaho ugira. Ibyo nabyo. Jewe Musa. Narahira imbere y'Imana ko mfite ibyaha byinshi. Ariko ntarondorera hano. Urabirondora, nutabirondora Imana inagwana nkuko yahanyuriye. Wa musore wakwihanye kuntu wanyaye mu nkono y'abandi kandi ubizi unabishaka. Cyese ari kumenyera sinyinyaremo. Imana ibabarire. My lord. Okay. Ariko mujye mwihanira kureka sibyo? Komeze namwe maze mwihane vuba dusohoze. Pastor jewe nago nakihana ndumwe. Wera turi umugore n'umugabo. Zazanye hana kimwe nawe yihana ikindi. Sibyo madam? Nta kibazo. Okay. Natangira mukihana. Jewe. Imana imbabarire icyaha cy'indambi. Wihaniye kureka se? Uwo nguwo nirindazi ryacu yariye. Wagabanyije amatiku muvanda nuko turi kwihana ibyaha. Ngaho nawe wihana. Okay, nanjye Imana imbabarire Imana imbabarire kurambirwa vuba nshaka guta umugabo. Do you love breast? Every way. Se ko akubwiye ngo wihane bavuga ngo urire. Ariko wajya ryo bw'umugore yawe tukishima. Ihangane. Siko muje gutukanira hano. Ubundi ubwo ubona ubaye utakwita. Yose bro, ubu ngubu araho mwaye. Ariko nawe nta kintu ugira. Ntagabanyije akavuyo mukihana abavandi ubwo muri mu biki koko. Ari bimuvandi. Imana imbabarire gukora kugira indambi, gusuzugura, gutukana no kwikunda. Nje bise binarangirira aho ngaho. Imana ibimbabarire. None wa mugabo urabizi ko ibyaha byawe birangiriye aho ngaho gusa? No. Reka tubanze tujya no ku mugore wanjye. Imana imbabarire kwiyemera. Imana imbabarire gusuzugura. Ndumva ari ibi. Madam. Bakihana ibyaha byawe byose. Ko ndi kubihumura. Cyangwa na Imana iguhane nkuko abandi bagiye bahana. No. Pastor, nanjye Imana imbabarire gukinya umugabo wawe. Nagerageje kwihagana. Uno munsi nagari munyire. Wakigabo turagukutira hano bimugwe. Kwibwira ibyo kwica njye ngomba kugwana umugore wanjye nakwica. Wa mugabo gutoza hano twaje kwihana gutanga uburyo bwo kogoshingaje ukawihana i Kigali nkaba mbona umeze nkaze waje bakakogosha. Jewe ntabwo naguma no kwicara imbere yiwe reka ngenda yindura umwanya. Uwo ni ndukujya ngo ujye kwicara. Turashize noneho. Wa mugabo watuje kavuze ikiri ku mutima wiwe nawe ukihana ikikurimo kikuremerere. No. Tugasoza tukarangiza amateraniro. Jewe navuze ko ibyaha byarangiye. Kaho zamura akaboko uvuga yuko ibyaha byawe byarangiye. Jewe Aruno ndahamanya n'umutima wanjye wose ko nta cyaha na kimwe mfite.
wakihannye ku neza cyangwa nawe Imana ikagukorera nk'ibyo yakoreye abandi. ayiwe ndihana Gahihane ntabwo uri igisambanyi wagira. Pastor nyine Imana imbabarire ariko ntimubigire ibintu bya danje. Imbabarire Imana imbabarire, urasundi bira wabyita gusambanara, ariko Imana imbabarire. Naciye umugore wanjye inyuma narasambanye inshuro imwe yonyine Pastor. Turimo nyine Pastor ni 5. nyine data vugisha ukuri wihane, urahamanya n'umutima wawe neza ko ari 5 zonyine. Pastor ni 12 niba utanabyumvisha ndagukije. Reka mbwire amafaranga ngenda kubwiye ngo Satani Amafaranga ibiremwa by'Imana yashyize uratanga tumaze gusenga, kandi urabanza wihane ibyaha byawe byose kutihannye ko wagiye mu bapfumu. Pastor subona umwanya wonge naye ukabona ndukanyishe n'umugore. Nurebe umugeri kinyendaro kinkubise. turashize none